muri aka gace benshi bakunda kunywa inzoga zitwa ngo za rumena impanga, za rumanura, za biki, sinzi n'amazina bagenda bazita. Ugasanga umugore ahereye saa 12 ari mu kabari akageza saa 6 ari mu kabari kandi umugabo aryamye. No handi yatashye umugabo akanga gukingura amwita yamvugo ngo kingura wambwawe ninjije. Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi abagore babangamiwe n'abagenzi babo bishora mu biyobyabwenge bakanywa inzoga ndetse bakarara mu mihanda. Dore yuko abaturage bavuga yuko abagore banyweye zino nzoga ndetse zino nzoga bazihimba amazina atandukanye, umumanura jipo, dunda ubwonko n'izindi nzoga zigiye zitandukanye z'ibiyobyabwenge. Inyuma yuko polisi y'u Rwanda itangiye guca inzoga z'inkorano hano mu gihugu cy'u Rwanda, urugero mu karere ka Muhanga aho abagabo 3 biyahuye cyangwa bapfuye bazira inzoga bari banyoye z'inkorano, dore ko baguye mu maboko y'ababajyanye kwa muganga. Bityo rero polisi ikabigarukaho ivuga yuko umuntu wese uzafatanwa inzoga z'inkorano wese azatabwa muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha riburisa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo abacuruza bino biyobyabwenge n'ababikora babashe gufatwa batabwe muri yombi. Bityo rero mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi naho habereye amahano ubwo inteko y'abaturage yateranaga, abaturage bahagurutse batanga ikibazo cy'abagore babo cyangwa abagabo bahagurutse batanga ikibazo cy'abagore babo barara mu tubari ndetse bagakesha bakaza mu gitondo basinze ubona baguye agacuho. Abagabo rero bavuga yuko ngibi bigiye gutuma ingo zabo zisenyuka bitewe n'abagore babo kwishora mu ngeso mbi. Genda njya kunywa inzoga nawe genda usange abagore bawe akagenda baba banyoye basinze. Abantu nk'abo ngabo babanywe izo nzoga za makuruci, za jugumira n'izindi. Abaturage bavuga yuko ibi biyobyabwenge biri hano mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo bimaze kubamara ku rubyiruko, dore yuko ngo urubyiruko narwo rusigaye rwishora mwa bino biyobyabwenge, bamara kubinywa bakishora mu bikorwa by'ubusambo ndetse n'ibikorwa byo guhohotera abana batujuje imyaka y'ubukure. Abaturage bavuga yuko ibiyobyabwenge babihagurukira bakabica kubera ko bimaze kuba too much. Bavuga yuko umugore ubinyoye arara hanze agataha mu gitondo asuzugura umugabo wiwe, atuka umugabo wiwe ngo kingura wambwawe ninjire. Bino rero bigatuma abagore barakara batanywa zino nzoga, bakaba basaba ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo n'umurenge wa Kiramuruzi ko bino biyobyabwenge babica ndetse ababicuruza bagahanwa, ababyenga bagatabwa muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB rivuga yuko umuntu wese ucuruza ibintu binyuranyije n'amategeko iyo afashwe hari ibihano bimuteganyirije. Ibiyobyabwenge bitandukanye harimo kanyanga, urumogi, inzoga z'inkorano, izo nzagwa zitwa dunda ubwonko, izo zitwa umumanura jipo, sinzundongoye. Izi nzagwa zose zarahagurukiwe kugira ngo zirwanwe cyangwa bazihashye bitewe nuko abazinyweye usanga babaye nk'abasazi mu mitwe yabo bagakora ibintu bihabanye n'amategeko. Bityo rero polisi y'u Rwanda ivuga yuko yahagurutse kurwanya bino biyobyabwenge, ababicuruza n'ababinywa bahanwe. Cyane cyane kanyanga n'urumogi nibyo byashyizweho imbaraga cyane kubera ko nibyo byangiza urubyiruko kenshi cyane gashoboka. Abaturage basabye ubugenzacyaha buko bwakora iperereza ku bagabo benga runo rwagwa baherereye mu murenge wa Kiramuruzi. Aho bengera runo rwagwa bavuze yuko bahazi ubwo bacana inkwi, bacukuye umwobo bacana inkwi hejuru bagaterekaho igisafuriya bakavanga ibintu bitandukanye. Ababinyweye rero bahita bahinduka nk'abasazi mu mutwe bakamera nk'abanyoye urumogi. Bino biyobyabwenge rero birasabwa guhashywa hano mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi. Uko abaturage babigarukaho, umuyobozi w'akagari, ndavuga gitifu w'akagari, avuga yuko bino atarabize mu kagari kiwe, avuga yuko agiye kubirwanya yivuye inyuma ndetse abacuruza bino biyobyabwenge bagatabwa muri yombi ndetse n'ababisakaza mu baturage nabo bagatabwa muri yombi. Avuga yuko agiye kwifashisha inzego z'umutekano, aravuga irondo ndetse n'abadaso bino biyobyabwenge bakabashya kuba babihashya, ababikora bagatabwa muri yombi ndetse n'ababicuruza nabo bagatabwa muri yombi, n'ababinywa nabo bagahanwa kugira ngo bino biyobyabwenge bicike. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga yuko ibingibi bigiye gushyirwamo imbaraga, ibingibi bitazongera kugaragara hano mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So
hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.